engare kinitok lu Aboliasio koto mosemer lu Osinia ko Soroti district kesi apotu ko chamaneros aitolosho na Aboliasio kangun erasi akanyare toni atomonauni ko lapaloe bunit alaro na Aboliasio ko ibuga Soroti. Aboliasio ngun nuda tolosi atukotnaka Uganda Secondary School Sports Association kesi itole seneno kanu ailepuna atalantan kwape yangantor Joseph Kasaija loda rai atuptonapone cholong ashu Soroti also ngai swamana rikada head teachers ikabaupa anyu nebe yanguno ni duwe kere. We get all these students to participate in sports activities. Isomero lu ejaso city loko Soroti kedo districta kesikopane etege asi aina petanu akapanakin aboliak kanu ajaikin Aboliasio ngun Habat Patrick okwalinga atupitona ruchokniton lu Aboliasio ko Soroti Secondary School ngesa balaibe ejasi kwane kesi aina petanu awasha kanu asipokin etimu lo ebuna boykin esemero kotoma adoketait kangin yang tana ini kira interclass munase kuna timu that will represent Semero Soroti Secondary School. Jenso Carlo Dimunso timu the right discipline amara kai kara aluche kiwa by Parache Krotagano to the school was banned, so we hope to get a better team this time around. Etele karak kopolo apesu Koteso Olia High School kesejasi itutorote apesuru kech kanu akapanakin anu Aboliasio kangun kwape ebalar amos opolot etutoron Unaboya akanyare do just kapanakin apesu anaja onto mabolo to just apuno polo lana aswamna etoromu disaster joka depart eso kopani kida pesu ne beta kaisara luka inokap nodiasa kapanakin ajeki to mabolangi isomero lu Osinia keskotoma atamuna sodi itolo seta Aboliasio memorial to basketball, netball, rugby, table tennis, badminton, hockey kedamu nyeltana isap keda pesu Gabriel Esiku Kanuka TV East ko ibuga Soroti.